Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag. U regionalnoj smo temi novog dana. Početkom ovog tjedna organizirano je predavanje na temu kako putovati za 0 kuna. Tim istraživača Udruge Urbana mladež predstavio je ideje i načine kako svijetom putovati besplatno, te podijelio svoja iskustva. Podijelit će ih i s nama u studiju novog dana. Pozdravljam Roberta Mestira iz Udruge Urbana mladež i jednog od volontera koji sudjeluje u programu Laszlo Leventea. Dobrodošli. Hvala vam. Evo, nadam se da sam dobro izgovorila ime prezime. Jes, dobro. Roberto, evo, otkrite nam tu veliku tajnu. Kako putovati za 0 kuna? Evo, znači, naš projekt Youth Mobility Crow EU, koji je financiran od Europske unije, se baš bavi time i uz pomoć Levija i još jednog volontera Dane. Znači, mi istražujemo različite teme, načine i mogućnosti kako putovati za 0 kuna i onda to predstavljamo hrvatskoj mladeži. To je ideja projekta. Do sada smo nekako uspjeli grupirati par sekcija. Jedna sekcija kojom se najviše bavimo su Erasmus Plus programi, gdje se mladi mogu uključiti u to, potpuno je besplatno i pokriveno od strane Europske unije. Putuje se kroz takozvanu neformalnu edukaciju. Drugi način na koji istražujemo su nekakve neovisne stranice, poput Couchsurfinga, gdje možete spavati kod nekoga za besplatno, Workaway Info, gdje možete volontirati, dobijete smještaj i hranu u bilo kojoj drugoj državi. Recimo, što se tiče putovanja, kao hitchhiking, to je autostopiranje, što je isto potpuno besplatno, i recimo BlaBlaCar, gdje dijelite nekako troškove sa drugima. Kakvi su to konkretno Erasmus Plus projekti? Dakle, rekli ste, to je namijenjeno mladima, financira ih Europska unija. O čemu je riječ? Tako je, to su znači projekti neformalne edukacije. I recimo, što se tiče te sekcije mladih, Erasmus Plus je jako širok program, ali mi se bavimo najviše sekcijom mladih. I tu ima 3 projekta koja su najpopularnija. Jedna je razmjena mladih, drugi su trening osoba koje rade s mladima i treća je Europska volonterska služba. U ovoj prvoj razmjeni mladih, znači, mogu sudjelovati mladi od 13 do 30 godina, oni idu u neku drugu državu, znači naglasak je na mobilnosti, ide se u neku drugu državu i sudjeluje se u određenoj neformalnoj edukaciji, poput recimo kroz sport, glazbu, multimediju, poduzetništvo, demokratska prava, stvarno različite teme imaju. To je pokriveno, znači pokriven je smještaj, hrana, putovanje, materijal za radionice, apsolutno sve što se tiče toga. I nekako je bitno najviše da osobe pokažu interes, motivaciju i da im je zbilja to potrebno u životu kao nekakve kompetencije s kojima će dalje ići kroz život. Dakle, doista za 0 kuna. A što je potrebno da se neko kvalificira za takav projekt? Recimo, evo, za ovu razmjenu mladih, bitno je da imate između 13 i 30 godina, da se uključite u jednu od organizacija ili da im se javite i da pokažete zbilja interes da želite sudjelovati. Onda što se tiče ove druge sekcije, koja je trening osoba koje radi s mladima, trebate biti osoba koja radi s mladima i također, znači, vaša organizacija biti dio tog projekta, a sve organizacije su dobro došle da se prijave i da napravi jedno partnerstvo i takav projekt. I onda u tom treningu osoba koja radi s mladima, to je više onako malo, kada kažemo, ozbiljne teme, jer vi idete na jedan trening gdje učite, to jest poboljšavate svoj rad s mladima, svoje metode i način na koji do tada ste radili. Jel? I imamo onda tu treću sekciju, takozvana Europska volonterska služba, koja je zapravo za mlade, od 13 do 30 isto. Zapravo sam reći da ovaj trening osoba koja radi s mladima je neograničena što se tiče godina, znači tu može ići bilo tko. A što se tiče Europske volonterske službe, to je isto od 17 do 30 godina i tu, znači, isto vam je samo potrebna motivacija, želja da se javite, da budete uporni, odaberete projekt na koji želite ići i on traje, znači, imaju kratkoročni do 2 mjeseca ili imaju dugoročni od 2 mjeseca do godinu dana. Tu su također pokriveni svi troškovi, znači kad dođete u tu određenu državu, dočeka vas ta organizacija, radite u njoj, pomažete, volontirate tamo, a za uzvrat imate plaćen, znači, i stan, i hranu, i režije, dobijete čak i džeparac, lokalni transport plaćen i plaćen vam je put do tamo. Znači, apsolutno sve besplatno je za sudionike. Zvuči idealno, treba samo imati volju. Spomenuli ste i volontiranje izvan Erasmus projekata. Kako to funkcionira? Pa evo, recimo, postoji stvarno sad u zadnje vrijeme, kako je internet preuzeo dominaciju nad svime, jako puno web stranica za volontiranje. Ali po nama najbitnija koju smo istražili do sada je workaway.info, gdje jednostavno, to vam je kao društvena mreža, napravite svoj profil,
i javljate se različitim organizacijama ili pojedincima diljem svijeta. Znači možete pretraživati po državama, možete pretraživati po temama projekta, bilo kako. I onda vidite takozvane oglase od ljudi. Znači to može biti recimo da u hostelu traže pomoć sa turistima, u nekoj organizaciji traže pomoć sa djecom, može biti da neko gradi kuću pa mu treba nekakva pomoć. I nekako pravilo je da radite 4-5 sati dnevno, to jest volontirate 4-5 sati, 5 dana u tjednu i za uzvrat vam ta osoba ili organizacija daje smještaj i hranu i naravno nekako vas upoznaje s tim gradom, s tim mjestom i mogu bi se reći dođe vam kao prijatelj u to mjesto. Sad ćemo mi odmah provjeriti pričate li vi istinu. S nama je Laslo, jedan od volontera. Kako je ovo iskustvo za tebe? Kako si došao u Hrvatsku? I found Croatia very nice. Hrvatska mi je divna, jako sam se brzo i dobro prilagodio. Zagreb je vrlo lijep i pristupačan grad. Sprijateljio sam se sa mnogim ljudima, naučio sam neke nove stvari i isto tako bavim se svojim hobijima, imam vremena za sebe. Za sada je sve odlično. Čime se baviš? Kako izgleda jedan tvoj prosječni dan? Well, I think my typical day looks like any other moj prosječni tipični dan izgleda kao i dan svake prosječne osobe u Zagrebu. Probudim se, idem volontirati, a nakon toga odlazim kući i imam vremena za sebe. Idem u razgledavanje, vikendom uzimam svoj fotoaparat, idem na Savu i slikam slike i zapravo je to jedan tipičan, običan dan. Mislim da je dobro kod volontiranja to što putujete, ali isto tako postajete građanin grada u kojem se nalazite. Gdje volontiraš trenutno? Urbana mladež. Aha, znači u urbanoj mladeži. Što radiš? Kako izgleda tvoj radni dio dana? Well, we have tasks, of course. Imamo razne zadatke. Svakoga tjedna dogovaramo zadatke, vidimo što moramo raditi, što možemo raditi i zatim ispunjavamo te zadatke polagano i sa Robertovom pomoći. Pišemo članke, radimo prezentacije o našim raznim događanjima i zapravo radimo puno različitim stvari i dobivamo dobar uvid u projektni menadžment. Može i naučiti. Roberto, vi ste spomenuli dakle i couchsurfing, BlaBlaCars. Sve su to jeftiniji ili besplatni načini kako negdje doputovati, kako negdje odsjesti. Jesu li sigurni? Pa ja sam osobno bio na couchsurfingu već jedno 5-6 puta. I have personally tried couchsurfing 5 or 6 times in Italy, Germany, I također sam Ireland. gostio jedno otprilike 15 ljudi kod mene. Tako da do sada nisam imao nikakvih problema i stvarno je bilo sigurno i uglavnom su to mlađi ljudi koji putuju, no bilo je slučajeva gdje su bili stariji. I kad sam, zapravo to je jedno često pitanje što mi pitaju prijatelji koliko je to sigurno, a recimo sa svima kojima sam pričao koji su došli kod mene na couchsurfing, nitko nije imao negativnih iskustva. Stvarno, neko najnegativnije iskustvo je bilo da je neko pokušao flertat malo više s nekime ko nije htio, pa se ta situacija riješila opet na normalan način. Meni osobno jedno od najsmiješnijih iskustva koje je bilo je da sam taman napunio frižider sa hranom za tjedan dana, bio je došao jedan Australac koji je bio gladan i u roku 2 dana ispraznio cijeli frižider. Ali recimo, to je maksimum negativno iskustva koje sam ja imao. To je onda zapravo vrlo pozitivno iskustvo, no moram vas pitati koliko se uistinu mladi odlučuju na ovaj način volontirati, raditi, putovati? Pa recimo dosta. Iznenadili bi se ljudi koliko zapravo mladi tako putuju. I sve to ovisi u kojim se krugovima krećete. Ako ste takvog nekakvog duha da vam nije problem u životu imati avanturu, jednostavno se sjesti i otići, stvarno postoje načini da možete putovati za 0 kuna ili skoro za 0 kuna, kako se kaže. Tako da dosta i sve popularnije. Možete naći sve više i više tih web stranica i Facebook grupa gdje se dijele iskustva i jednostavno mladi se sve više odlučuju za takve stvari.
Evo, predlažem da zapravo sada uključimo i moje kolegice iz Beograda i Sarajeva. Vjerujem da imaju pokoje pitanje za vas. Marija? Naravno da imam pitanje. Prvo pozdrav za naše goste. Ja imam pitanje za Lasla. Kada si birao oblast volontiranja, čime si se vodio? Da li si vodio računa o tome koliko će ta oblast u kojoj volontiraš kasnije biti tebi korisna prilikom izbora tvog zanimanja, tvoje profesije životne? Yes, I choose the project and the country also. Da, odabrao sam projekt i odabrao sam zemlju, htio sam odabrati Hrvatsku i doći ovamo. Završio sam menadžment u kulturi i mislim da je ovo dobra prilika za mene da više naučim o europskim programima vezanim uz kulturu. Primjerice sa programom Erasmus Plus možete izvršiti edukaciju i možete se bolje obrazovati. Dakle, odgovor na vaše pitanje je da. Hvala. Emela? Pozdrav, dobro jutro. Htjela sam zapravo konstatirati da bismo nas tri mogle napraviti couchsurfing. Taj couchsurfing je 100% bio siguran. Pitanje za vašeg gosta, jednog i drugog. Nažalost, u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju volontiranje stranih državljana, zakon je tu dosta ograničen. Dakle, u Evropskoj uniji, unutar Evropske unije nema nikakvih zakonskih ograničenja. Možete se slobodno razmjenjivati i bez ikakvih problema volontirati, da li u vašoj udruzi ili bilo gdje drugo. Da, što se tiče, mislim zapravo i htio ovo komentirati da jako puno mojih prijatelja ode u Bosnu i Hercegovinu preko ovog couchsurfinga i workaway info, tako da nekako je taj internet dovoljno utjecajan da opet nađe načine da se ljudi spoje, da se ljudi druže i da rade takve stvari zajedno. Tako da što se tiče Hrvatske i Europske unije, da, puno je lakše, ali nije stvarno ograničeno na europsku zajednicu, nego ljudi to rade po cijelom svijetu. Hvala. Ima li još pitanja? Pa bilo bi, no nažalost vremenom smo ograničeni, a nas tri se čujemo za ovaj couchsurfing. Tako je, to sam upravo htjela reći, držim te za riječ, Emela. Važi. Hvala Emeli i Mariji. Evo, dragi gosti, hvala i vama što ste nam došli. Nadam se da smo našim gledateljima malo više približili ideju putovanja za 0 kuna. Hvala vama. Hvala.